Pustahan tamo po, may nga burano nga ding krus abu, karing kanuan tamo. Uling may manimutana at may mandilo. Nung abu, at yuya pa kayong kanuan mo, metong mo ibuli lang sabihan. Eka pa mendilo, at eka makaing mani mo. Napun po, bigbisa ko king metong eskwela, pepayalili po'y Father Angel, itang ex-seminarian o seminarian na regent, kaya ko po pepakabit abu. Pekalino ko po kaya, pakidinan may nga buing kanuan ko. Uli sigurong siniklod ko, o talawa po yung kanuan ko yung dinila na. Ingkala kong bumbunan. Siguro ikit na, masanting yung dinan niyan. May gatal ko po buntok. Namuasad-sad kayong misa. Siguro siga, sabi na, rin kasing ordained na kay didinan dala po kayong bumbunan o buntok. The ashes of Ash Wednesday are gone. Pero ngiling aldoy ni nganaling Ginoo, itang tanda ning krus, at tinggap tamo, king abu, king pamagmula ning Kwaresma, eya tandang mabubura. Nun eya ing maging dala ning kakatang biye, kagum ning Ginoo, ngayon Kwaresma. Nung may kiramdam kayo po kareng pamamasa, hindi kayo makapagtaka, nga na pong Moises, pilinan nyo ing biye, ating mayap. Kaya ba't nga na po ni nga pong ginukeng ebanghelyo, puta nga nang sasagipan may biye mo, mabating niya. How can we see the meaning of Moses' invitation to choose life and the Lord's invitation to lose it? Balakosang dapat siyang pakamalan ng biye. Kailangan niyang ingatan ng biye. At ingpakibat po at yuking ebanghelyo. Nung burimeng pakamalan ng biye mo, give it to Jesus. The best way to value your life is to give it to Jesus, to follow the cross. The best way to bless your life, aluay tang sarilinan me, nga nalinga pong Ginoo, sa isinup me, ala ka nga pala, mabiyekapin, pero eka magdalang kanwanan at kasaplalan, karingaliwang tao. Pero po tanga na, you lose your life for my sake, you will find it. Nya, wak, pakamalan tayong kakatamong biye, at ing ginuyang mituturo kay katamo, ing pekang maulagang paralan, para pakamalan ming biye mo. Yapining ibiye me kingapong Ginoo. Yampang me kingapong Ginoo ing biye mo, pusanan ming krus mo kagulutan na, at maging dala na kaning biye. Real successes, real triumphs in our lives are fruits of sacrifice. Deniring tunay tagumpe. And the path is the cross. The cross is a way. It is the way to follow Jesus. Eko po tatakot king krus. Uling nung kareng Valentino at Valentina, ing tanda ning lugod yapining Cupido. Ita mo po, the sublime symbol of love is the cross. For God so loved the world through the cross. He gave His only Son. Alaning abu, pero atyuyeng krus, atukyan tamo.